بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala di ato sa terima kasih inurungan ng ikabaya at pagkali at si Elero mayang ingin kabagyan sa hamon ito ininang do katuwa sa tampat ini so jari sa simana niya kulang maglabi tayo do na pasalam salatul ano ko kusuf ini sembahayang kusuf untuk sembahayang itu si gua itu sunuante pasaran ente sembahayang sa taqawwu sunnah nabna membaca salatul kusuf boleh sab salatul witr si gua itu salatul istisqa salat istisqa hukumannya sunnah salat istisqa idza turra an-nasu li faqd al-ma' bang inaahin magkalabihan yan pa ente si bohe si ulan di pa ente nagpisara bang magkalabihan sumayan ng bahayang salat al-istisqa salat ina pa ente pag-ulan din ulan panghinangin ko ito isa pangahinang sin sambahayang Eid ito kami sambayang Eid dito Eid al-Fitri Eid al-Adha Eid al-Fitri kenapa na dua rakaat ini samian dua rakaat terus bisa sekepantaian wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadallilan mutadarri'an paluas ia pilih ini desertole atau hak kapantaian lay mutakhashshi'an supaya tinaleo mutadallilan supaya tidak asal magpamariyawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala mutadarri'an demikian yang saya berisam supaya palesan sebarang yang dikatakan untuk Allah Ta'ala duk pemariawaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagian nisisita yang disebutkan fayusalli raka'atain nambahayang ente dua rakaat thumma yakhtubu khutbatan wahida pagkuas nambahayang itu berta'id day neke khutbah nabuwa khutbah يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به supaya pahikkan pag istighfar na apa ba yung mga istighfarin takbir pamakunin kaampunan istighfar talabu al-ghufran wa qira'at al-ayat allati fiha al-amr do pamasa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yene kahikahanin al-amr nanda يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكسديب بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني بقى أنت آية طريقها الأمر من دعك بقى أنت يعني أنه إشاب وتوسعوا من أنه يعني أمر كتب عليكم الصيام يعني بقى أنت أقيموا الصلاة وتنجي كم سنبايا وآتوا الزكاة kungsul kamu zakat wa ati'ur rasul wa sabawa fa'intin ati'ur Allah kajari wa ati'ur rasul kewan pa laihan sin ayat al-amr da'akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumayid batin kinasahin sama wa makabasal sa sin ayat sabili ka usap natin kalasahin wa yulihu fi du'a duksubay yani asal binalik-balik sa du'ahin asal pakuhan be bangdal ano yung gani ano ne asal pakuhan to asal to kayak magpapakuhan sa niya asal paku asal subayted ini tewan asal itu Allah subhanahu wa ta'ala ipanay-panay na mawagpente kay tinayma na lumani kita lang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala mag-antar kayo ng karagaan gaya subay jumo gaya pente subay jumo masih nabalik-balik papakuhan to Allah subhanahu wa ta'ala وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع للشر وتنزل الرحمة Silihan lo berpeluas de pihak ay ta deserto lay manunay sin sa bahayan sin istisqa kamako sin ulan lay fi'l al-asbab so hinam min sababan al-isab yan kemon
mian panlangan secara agama Islam duk sababan pematurunan Allah Subhanahu wa taala bala inalian megasi SB duk kemon sabina pangandaan duk sababan pamabuhan Allah Subhanahu wa taala yeri sa mian asene nandaakir hinan anggar kulit manamal manusia pangkatikkahan iba't igeten in dagaan niya ulan asawit manamalan dapat kayo sana mian painte asal hinailin niya sa mismo sa manusia tagaktal tagapikiran sa bisan at nanamalan sa ato si ituin niya ang ban panesti panulay Allah Subhanahu wa taala sa kaduyan niya ang ban may panumbas Allah Subhanahu wa taala si kakahinan yan painte manusia ang bandusin na kayo Allah Tabaraka wa Ta'ala hangkan ginetem in lahat yun nakuha na pa ito sa kisa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam siya lupanuhin ito makul pagka makul ininin pagka so paluwas ni Nabi Allah Sulaiman so nambahayang istisqa nausin makutin asal ng dua makut biasa lano mendelano makut me asal asal haji nakura do bante makut ini bangko me sine kita asal masarai-sarai ini masarai-sarai so dengan dua tu Allah taala seperti kata ketahuan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam in ba inte besar kayak mutu-mutuan sadi bente ban makut magpaid isa ada kala bente ada buah so makut iya tawaran me kasawian me yani magpaid si waktu paluas Nabi Allah Sulaiman paasik kampanye magdiyan luwambing tek kampanye Nabi Allah Sulaiman kau kampanye tarosak kampanye niya mati ka tarosak paasik kayo us ini na isab so sa paluas Nabi Allah Sulaiman mampu pa ente ulan Allah Subhanahu wa ta'ala kulang patay ko Nabi Allah Sulaiman mag-isit na bisa estabir assalamu sa iyan pagkanune yung hati niya talanggal na makot ng dua tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala Wapain Allah urungan kami ulan binsara ni kami pain dukda kami pain din sanaon si sababan siya anak Adam alhasab in anak Adam pinatunaan kami bakit itu sa benar siya pagke tamanan hek kane barduse hek kane kalolongan niya amban na anak Adam alhasab sa manusia sampai makut magpatalimon amban hengin hati amban dupa hati in makut miyaan da kami pinabin sa naon da kami lamurun binin sana makut Allah Subhanahu wa ta'ala da kami lamurun binin sana si sinabab ang banduse yan pa ito anak Adam iyan paku sin makutin uspan Allah Sulaiman mararahin pa ito si kita in paku pa ito na po ako kay sawaban pang pinaturun Allah Subhanahu wa ta'ala in ulan ng ito hanggang kayo manhinan sababan pamaturunan sin rahmah asa Allah Subhanahu wa ta'ala subay pa ito iyan hinangin sinihilo ang palwas ka rin lupang isepte dinibanda si pagkasite atawanin si tapitin wal khuruj min al-mazalim wal ihsan ila al-khalq duk subay bangkal stano in kao ng buwa barang asa makanyaya kayo palwas kayo luwa maniwan magpamaak kayo si pagkasino manusia pa ito sa amiyaan si tanya niya nulay wal ihsani ila al-khalq sabi ko hap si pinapagjari pagkasino manusia sampai pa ite tubutubuan sabi ko hap tuk sa di bila yang panme yana sa amiyaan sababan yana pamaturunan ase wa Allah Subhanahu wa ta'ala sikaw وأوقات النهي عن النوافل ini sampai ente أوقات النهي si sembahyang ente mutlaka ini sembahyang keo cuma kebayaan sembahyang 2 rakaat ini sa waktu nih waktu kayo makajari ng sembahayangan kung may ente waspada ini kayo makajari ng sembahyang sampai ente pagod at alam isang itu para yang isi sampai yang Tuhan. Demikian pos asal sampai pakai bisa dapat dari lawan semua pekerjaan. Demikian bang asal setengah adet penuh ya.
setengah zuhur be. Dua bisa beda zuhur pas setengah itu. Ini materi ini dari materi. Ia beda pada awqat nahi. Panigesan, panlangan. Selalu man sebasal haram, sebasal an. Maseno mampu keampunan ibarat juga orang kalau saat nahi itu hinang misal ada kala Yang membayar kos sembahyang fajar dia nambahan sembahyang fajar lam niat dan sembahyang duha gitu kan. Saat lam niat na lebih gaya mau sembahyang sunnah fajar dulu. Dia orang penting kali kalau sembahyang fajar, sunnah fajar. Belum nanti puasa sembahyang lain. Gitu kan. sunnah diri. Sunnah dia. Hawa kajian sunnah fajar. Kita sunat pemaku, ini kita. Nah sunat pemaku, sunat mutlak apa yang kesamian, kan? Masalah itu ya, dia mengajari mengenai pos fajar. Suruh rasa maluan dari Dewi. Siap. Nah, aku dari siap dengan seperti itu. Itu supaya kita gay, ini doh atau gay be setengah. Cepira. Kurang 20. Ini tambahan tapi atau maunya lagi petilau dia kayak tambahan di sini. Babu salat al-jamaah wal imam. Ini الموضوع tadi. Insya. Ini sembahyang jamaah dan imamah, ente imam. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. Ini sembahyang jamaahin fardu ain. Fardu ain. Di salawatil khams, ini si sembahyang lima waktu ini. Si bangsa kalalahan, sari duwe duman situlakan, sari duwe situlakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amuru rajulan ya'ummu an-nasa ثم انطلق ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Itu Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam asal gegetan ke Kuba itu nanda imam di masjid sembahyang jamaah gegetan ke Kuba ini asal peluas miaan ia diamban masjid lain kegiatan zaman Rasul ini ya nambah masjid bus asal bayar peluas bus tangan lebih asal kinabayaan yang sekemon asal sudah tambah masjid tapi niat masih gini peluas bagi peluas lain tapi akhir ganti ya buah terus dia memperluas musyawarah Indonesia membawa asal membeli pengandai rumah gimana bayang suhu masjid ini gas be kalau apa itu asal mau dari sembahyang kalau ada di benar kata nanti how harga akan sembahyang subuh sembahyang kayak mana sembahyang saat ini sembahyang subuh niat dua niat bang ilmu tertinggal dan buat manusia dan buat sifat benar ini niat sembahyang asar sembahyang isya terus sampai subuh buat lewat sampai subuh asal terus sini niatan sampai subuh sampai asal bang hajaban Rasul sallallahu alaihi wasallam katauhan wadang buang berkaan kehargaan sembahyang saja bisa agen maglele masjid sama masih ada masjid. Ini ada buah sahabat pesek ya, menghimpin kita sebagai mengkajar ke masjid. Nanti ini leo, ini tak kalian bang, banyawan,
juga niya dapat sesuai ke masing-masing. Kasi sa ingin ikaw sakto, kawan yang kompleto sa mga. Tamanan diawa na inalinan jamaah at imam, dambuwa imam, dambuwa makmum. Sa bang pahit ka ng banduwe, pasok sa pahala. Namay sa pahit ka, yung pahit sa amin, mas labihab, Diyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sambahayang jamaahin, labi pahab ambang iyan sambahayang dendang-dendangan 27 darajat. Tapi umpo, niyan bahay ka rin ng dendang 27. Hingga hindi doon, itulah tawanin ng buwala itu. Lalu magkalagyan, kita mana-mana si kahapan. Tapi ini kita masih ada akhirat. Nah, terus itu orang kita bayar. Naik ke amal dan nasuhi seperti daran ini paham masjid dan. Waqala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Terus itu nya tulang ruangan. Sama kesembahan si lalan. Ruangan berjamaah. Napain Rasulullah SAW bangka apa yang kesembahan ya si pagkulak-kulak bilay buta abut bipe iya si masjidin berjamaah nambahan apa ini dengan balik nambahan kam sawai deh fa innaha lakum nafilah in sembahan ilian nafilah henang sunat sih ini ada pahala aman Allah subhanahu wa ta'ala itu sih sa bisa sih gepa itu nambahan enggak ini asa nih sa mas lebih aula lebih afdal ini nambahan sih pamentaran sa tambuha masalah bangsa Obama inkau niaan bahkan di nambahan sa niya saway baga pero kasambahan bukannya jamaah nih bubaya iya salngit do in pahala jamaah le maka jadi ka magsadaka duman ba sa sadakah hindi subay ka murumsin atau ini nih bisa ka wajah nawa sawayan mo yan ang bahaya supaya ibig niya jamaah dahil ang sadakah sa kawan man arada yatasaddaq fala yatasaddaq ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sini mabaya sadakah na sadakah ni wala na ini la siya subay sawayan di iya satu situ bangkir waktu kesembahyang dia jadi mengajari imam. Ini sudah kita mulai. Iya ban me pada kesembahyang sejamaah. Kami kisah tembus dan ini balikan kisah itu kan bisa terikor masuk sesuai balikan di tentuan. Oke lu saya baca kalau istilah untuk clear satu nama. Tapi kalau